นิลาทุสงไงฮอเจ้าเสนบอนชาววินิลาพาออกัสนิซิมสอมนิเลลีมิซิมนีสัตย์เดย์นิคุนจงทุสงไงกิดูฮิตเตทุสงไงตาวฮิตเตManipur Chief Minister N Biren Singh audio recording akisu thang nongin Kuki Thusoh hon Biren Thimo chanin thupun tamta an boldo tawin Kuki mele hon jong chuchi chungchang thu a thupun an bol nawwa marle zomi min apan sa lo jiwin MLA mithumin Kuki zo ka pompo vi Kuki zo in ei ho povetin dio letter anei ho mangchan su thingna an bolwin Kuki te luchunga meyam kisun khum an bang hil jenge Kuki te la a social activist pu hezang mi saw hang mi in Kuki zo pomlo MLA mithum ho chunga alung phatmo na thu ho na phongdo in MLA mithum hon na nomenclature hole na vote bank politics pu movin meidil ki zodovin thilahon jong na dei povin te tin an phongdo e Manipur Chief Minister N Biren Singh noya DIPR hon audio recording Manipur tapes cho sim thu akibol thu hi bovetia an phondo nanguvin Chief Minister N Biren Singh now pa Rajendra Nongthumbam le Arambai Tingol an phutdo pa founder pa Rajya Sabha MP Leisemba Sanajau ba in chuchi audio recording hin pedo ho social media la ho agi na an bol hon na thu ho cho the where to so in hin so okirvin chuchi audio recording cho sim thu bol thu lova ata momong a hi dan a phot chen khat hi tin the where to so in hin so do ve chuchi audio recording cho Commission of Inquiry ho hinga anapido hon affidavit puma a identity ho ahin ho puma kichi sela na pilu do hin sim thu bol thu hilo be dani na kiseye Commission of Inquiry hon khulchil nei ho report hin peting ole izakai hong kichi ding hitai chuchi N Biren Singh audio clip a thu kisei ho lungoi lo vet sa nein zani gan simni Friday ni khuchun Kangui district gamgi phai muna Kukimi pi hon kiphinna na bolvin India dan pi Article 239 noya atumbe akivai pu ne ding Union Territory with legislature thumnein khothang na samkiduvi chuchikin gun chu kangui gam kaya dinga meithei galdo na alam kaya pangjing Kuki Thusoh Committee on Tribal Unity COTU hon analam kayo hin Kuki mele hon N Biren Singh got na pi hin dinga nge na an bolu to sot na mi pi hon kiphinna an bolu hi chuchikin go na pang mi pi hon khothang na samuvin N Biren Singh hi 21st century tu khanga dinga Tuesday an that gampa Adolf Hitler hi tin an samuvin chule agang theilam pe na N Biren Singh got na pi hin ding in zong diman an boluvi kiphinna pang ho chu atam zo nu me hiwin slogan chum chum an samuvin meithei hogam sung meithei pura democracy ven bit hian lang chule Kuki te ho ading in Article 239 HCP hen lang Kuki te ading in gamtum simpi hi hen chule democracy ven bin hin dinga India dan pi Article 366 noya Manipur gam sunga president rule ko hi hen tin khothang an samuvi Committee on Tribal Unity COTU in Kuki te tumbe a kiwai pu na dingovin India dan pi Article 239 noya Union Territory with legislative powers demand an bol kirwin panpi tum neijing state government ho akona kichun do dinga dei naw thu hole Kuki ten thu ha sa ki thu ho ki thu zo talo hi dan thu ho zong Committee on Tribal Unity COTU spokesperson in an phongdo e chuchi N Biren Singh audio recording thu to kisai chun Kuki students organization case o churchan purin zong aung hlung ding August ni sim som thum le khat misim ni Saturday ni khoting le N Biren Singh hi wanoi le India dan pi dung zuya galpando le tulthat gale tula susi le jing war crime tam ta boldo hi na photche hiya godna pi hi te ding dein zala Kuki chati na zosia mi pi ki zotna mass rally le total shutdown ding hi tin phongdo vi keso to gun hi Churchanpur district sunga student body zosi kilol na hidanin zong keso Churchanpur in phongdo vin keso Sisipur noya block hall unit zosi zong atam thei pe na thon lo hela pangchi ding vin president keso Sisipur in head sa thupun an boli National Highway ho a munchim zin thilelo pu ho gari truck ho melhegam sunga ade bangta walu thelo nungin Imphal phai cham sunga gari thau tui ha sathim thle dan hitan petrol le diesel phalna be azu ho black azu ho chunga got na pi hi hentin Government of Manipur noya Director CAFNPD Manipurin District Zosia Superintendent of Police SP ho thu petai
petrol le diesel stock tam ta om na lain a hi wangin thau tui black a zu ho nga sa ngai hi tin SP zo si thu na pitai security force on meile ho chen agam sunga konin galman cha tam ta anaman do uvi Bisnupur district Wainem Kaino maning ayuk pa khun area konin AKSL rifle khat 303 rifle khat 12 bore single barrel khat 9mm pistol khat la magazine khat number 36 AC graded som le khat detonator gate le galman cha tam ta anaman do vin chule Kakching district Wangjing Khunowa konin zong insas rifle khat la magazine khat 9mm pistol khat la magazine khat number 36 AC graded nga mei chang som ni le thum chule galwon phabep anaman do vin chukile security force on Imphal West district hopsung segmai parao segmai laipet le segmai thanga lekhaya kunin sim thu pistol khat le magazine khat hand grenade ni le sim thu rifle khat le magazine khat anaman do vi chukile Manipur police on mei hlei thingnoi mi KCP nongren khomba fiksona pangkedar khat W Sunil Singh ti pa cho zani August ni sim som ni le thum ni khochun anaman do vi Israel le Hamas inoi mi hogal hi ni kho zathum le som ni le thum thing tan zan hilang chun Israel sipai 98 division noya Israel Air Force hon wanleng fighter jet so mangchan Gaza Strip sunga Khan Yunis ko pi sunga Hamas inoi mi ho namun compound ho le galman cha koi naw mun ho chule bom rocket akap do naw mun ho anabulu win Hamas inoi mi ho mi tam ten thina na to vi Gaza Strip noilang gam kai Rafa ko pi sungjong Israel sipai 162 division hon anabulu zomjing win Tel Sultan khusunga chun Muslim thingnoi mi ho mi tam ta an thadu vi chule Central Gaza Strip gam kai sung Netrazim corridor sung chu Israel sipai 252 division hon anabulu win Muslim thingnoi mi khat an thadu win chule Hamas thingnoi mi hon rocket bomb akap do naw mun pi khat zong Israel sipai hon an su set pe uvi Hamas inoi mi palai ho tuni khochun Egypt capital Cairo khopia Israel palai ho to ceasefire thu ho le akiman ho tha do hin ning thu ho a ki ho na nei ding in ankal songovi Egypt le Gaza Strip gamgi Philadelphia corridor cho Israel sipai hon ato phajing na layo hin Israelin gale tol ki chai ka sia chuchi Philadelphia corridor chuchi gamgi cho to pha den dinga go do hin ahin la Hamas inoi mi ho nop lo jewin hapta masa Qatar gamsung Doha kopia United States Qatar le Egypt la hina khiona an nei uchu ana ki hol thathei lo hiuvi Doha kopia seiban ho seidinga Hamas tingnoi mi palai hon Egypt gamsung Cairo kopi azot ki do hi Hamas tingnoi mi hon Israel mi ho mi zani le somnga le khat an mat hola a mi zalenga ahin thla do lo layo hin chuchi mi zalenga hola a mi som thum le li chu athisa hi tawetin Israel Defense Force on aphong do vi Hamas lubu khadin seina Hamas tingnoi mi hon Egypt gamsung Cairo khopia palai ka sol jing wangwin ceasefire thu ho le akiman ho ki hle to na ding thu ho a ki ho na Hamas palai ho panglo ding hi wetin aphong do e chuchi Hamas tingnoi mi palai ho chun thilum dan ho chu Egypt intelligence ho hi nga het sa diu hidanin Hamas lam kai khadin aphong do e Zani Friday ni khochun United States sipai hon Syria gam sunga Muslim thingnoi mi group khat Al Qaeda hotapang khom ho alam kai pau senior leader khat an that do taw vi United States sipai Central Command hon Al Qaeda to pang khom Hures al-Din thingnoi mi a lam kai lien khat Abu Abed al-Rahman al-Makki kiti pa chu anabulu wa hi Israel sipai hon jong Zani Friday zan chun Syria gam sung mun tamta anabulu win Milha misagi anakitong khawi Israel sipai hon fighter jets mangchan Syria sipai ho le Hezbollah thingnoi mi ho panmun ho anabulu na wachun Iran government in atosado Muslim thingnoi mi Hezbollah thingnoi mi ho mi thumin thina na to vi Thusoh echan hen ki chai tai Thusoh ngai ho zo se na bon chawin mangpha